Ka Meghalaya Pradesh Youth Congress MPYC bat ka Mahila Congress. Hakas ngi palay jung tayo, kila penlong ya kajing iki persya ya kajing pentrekam ya ka Citizenship Amendment Act, ha ka ba kila ledru akamat ka office trekam jong kaseng BJP. Ban penpaw ya kajing persya, ya kajing penmena ka sorkar pedeng ban pentrekam, ya ka CAA ha ka rihi barok kawai. Ka Meghalaya Pradesh Youth Congress kala penlong yang negajing ki bat layalam do President ke MPYC Adrian Khan William badu Vice President uban Pira Basayumot. Hagaba kilalet akamat ke office terekam jong ke BJP ban penpa wegajing persya ek sorkar pedeng ke bayalam de ke BJP. Kembali akamat ban penterekam ya ke CAA hagari India. Kat bagi dekat jong ke Mahila Congress klelu makandai lat bat kila pertai ki kentian ban pendram ke sorkar pedeng bat ekajing penterekam ya ke CAA. Uban Pira Basayumot ulang bawa lai ki jaka bahap apa ke 6th schedule lapelat na ke CAA. Henry lada kinong Bangladesh kila kelalong kinong India kaan ayupat kapan kang lat yaki banwan sa Meghalaya. Ulang bagariti sensyari kesya kinong syongshnong bansa hakanu kuno kejela. Balada kinong Bangladesh kila yo ikajing longnong syongshnong deng baga CAA kanom dan an man kang yaki banwan sa Meghalaya. Barakata kapor manuban shim yakajing kitli. Ulang ru baga Meghalaya kala jelai lupa digibriyo gibamde ki try jela. Bar kejingkam baga Meghalaya kalait na ka CAA kadai tang kejing pentami kipat ba. Ka MPYC ke persya ajur baga dawa badai man pendam no sisendon ya ka CAA hagari India barok kawai. Nomor baku mengitip hagi nigisngi baladep ka center kelapas ya kane ka Citizenship Amendment Act. Parmenta kala perlong anya ka. Ngingi persya ya ka nomor dawala da ka Meghalaya ka jongiru kila exam. Henry ngihapon suthu ya kane kawai. Ka 6 schedule kaya da ya ka hok ka jongi kum ki jait menteri retpat ki jait menteri jong kane ka state Meghalaya ka jongi. Henry ngitip ka ka jingle jong ka BJP hakaba kala weng ya ka article lai nyopho ka ba ya da ya kata ka hok jong kinong Kashmir. Ho menta ki exam tiangi. Henry lesi hakisngi ki bonwan kin persyang bonweng saya ka 6 schedule khnam bakin long ya kane ka an ka bolong pura habarok ka wei kari India ka jongi. Hingi syam bakane ka CAA ka jingle jong kane ka sarkar. Kamde gigi Henry tang hakapor politik si bonsuyo yang kata kabut kejoki. Kajingwan alam ya ki lesi ya kita kibri ki basha oppress ki basha nyonben si badai ki minority akiwe kiri. Menta ke India ka jongi habai pe ka global hunger index. Kapai sispa khatway naka sispa arhusan. India jongi karangdai kari ka baduk. Bar ke India ka jongi harap ngi pej hakayo ka kot ane kayo kam yo jam. Kalong kuwi kiri ka barang poi satrai. Ka jingle ya kani ka CAA kamde gi ka ka bonwan ra ka jingmentoy Henry ka day monwan ra le setang ya kata ka vote bank politics jong kani ka BJP takadaw ngi nga persya jur ya kani ka CAA bangim kwa hira bakani ka CAA kan long an Henry mentapa ka sarkar ngi bangam sngap yangi takadaw ngi wan menta kum ka youth congress gidang showdown para mangi kum kita kinongkit kam bane persya ya kani ka CAA ngidang pen khre shushu ya kita ki jinga ki bon saya one part hakis ngi bon